بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقى
تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Qari Ustaz Muhammad Sadid bin Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi pihak lembaga pentadbir, lembaga pengamanah Masjid Sultan dan seluruh warga kerjanya, kami mengalu-alukan kehadiran jemaah sekalian di Masjid Sultan ini. Untuk pengetahuan semua, waktu solat fardu Jumaat pada tengah hari ini ialah tepat pada jam 1.11 tengah hari. Imam dan khatib pada hari ini ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hanan Farihin bin Jasmani. Manakala muadzinnya pula ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Yusuf bin Zulkifli. Khutbah akan disampaikan dalam bahasa Inggeris. Masjid Sultan mengundang jemaah semua untuk bersama-sama menyertai acara 12 Days of Loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun 12 hari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung setiap hari dari 13 hingga 24 Ogos 2026. Sertai kami dari jam 7.45 malam hingga Isyak untuk kuliah Maghrib Maulid, diikuti dengan bacaan Maulid dan qasidah selepas Isyak hingga jam 10 malam. Program ini akan berlangsung di ruang solat utama Masjid Sultan. Ayu hadir bersama keluarga dan sahabat untuk menghidupkan malam-malam ini dengan mengingati dan menyemai rasa cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dialu-alukan dan kami nantikan kehadiran anda di Masjid Sultan. Masjid Sultan ingin menjemput para jemaah menghadiri peringkat akhir Musabaqah Tilawah MTTTQ 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu ini 15 Ogos dari 9 pagi hingga 6 petang di Masjid Sultan. Marilah bersama-sama menyaksikan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh para peserta peringkat akhir dari seluruh Singapura dari kategori kanak-kanak, belia dan dewasa. Selepas peringkat akhir Musabaqah Tilawah yang berlangsung di Masjid Sultan, para jemaah dijemput untuk menghadiri majlis penyampaian hadiah MTTTQ 2026 pada Ahad 16 Ogos dari 3 petang hingga 6 petang di D-Marquee at Downtown East. Majlis ini diadakan bagi meraihkan para pemenang dan semua peserta yang telah menunjukkan usaha serta kecemerlangan dalam majlis tilawah, tahfiz dan tadabbur Al-Quran tahun ini. Selain penyampaian hadiah, program ini turut menampilkan bacaan Al-Quran, sesi tadabbur dan persembahan nasyid oleh The Mi'raj Project.
Kemasukan adalah percuma. Kami mengalu-alukan kehadiran para jemaah bersama keluarga bagi memeriahkan majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan ini dan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Layari laman media sosial Masjid Sultan untuk mendaftar, mendapatkan maklumat terkini serta mengikuti perkembangan lanjut mengenai program bulanan yang dianjurkan oleh Masjid Sultan. Dear respected congregation, on behalf of the Board of Trustees, the Masjid Sultan Management Board, and all the staff, we warmly welcome all of you to Masjid Sultan. For your information, the time for the Friday congregational prayer will be precisely at 1:11 p.m. today. The Imam and Khatib for today's Friday prayers will be led by Ustaz Hanan Farihin bin Jasmani, and the Muaddin will be Ustaz Yusuf bin Zulkifli. The sermon will be delivered in English. Masjid Sultan invites everyone to join us for 12 days of loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, happening daily from 13 to 24th August 2026. Join us from 7:45 p.m. until Isha for our Kuliah Maghrib, followed by Maulid recitation and Qasidah after Isha until 10 p.m. The program will be held at the Masjid Sultan Main Prayer Hall. Come with your family and friends as we spend these blessed evenings together in remembrance and love for our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All are welcome and we look forward to seeing you at Masjid Sultan, insya-Allah. Masjid Sultan warmly invites all of you to attend the MT-TTQ 2026 Musabaqah Tilawah Finals taking place on Saturday, 15 August from 9 a.m. to 6 p.m. here at Masjid Sultan. Come and witness the beautiful recitation of the Quran from the children, youth, and adult category across Singapore. Let us come together to celebrate the Quran and encourage the participants as they compete in the final round. Following the Musabaqah Tilawah Finals at Masjid Sultan, everyone is warmly invited to the MT-TTQ 2026 prize presentation ceremony on Sunday, 16 August from 3 p.m. to 6 p.m. at D Marquee at Downtown East. Join us as we celebrate the achievements of this year's participants in the Majlis Tilawah, Tahfiz and Tadabbur Al-Quran. The program will feature the presentation of the award winners. The program will feature the presentation of award to the winners, Quran recitations, a special Tadabbur session, and Nasheed performances by the Mi'raj Project. Admission is free, and we look forward to welcoming you and your family, insya-Allah. Visit Masjid Sultan's social media pages to register, stay updated, and stay tuned for further details on the monthly programs available at Masjid Sultan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah dengan niat syifa atas nama-nama berikut. Nur Farhdina binti Zainuddin, Abdul Rahim bin Maidin Al-Pichai, dan juga kepada nama-nama arwah Fauziah binti Zamzam, Haja Ahsia binti Yuk. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. Begitu juga kepada almarhum Haji Saini bin Haji Sanvan, almarhumah Haja Nuriyah binti Haji Kasim,
عبد الرحيم بن ميدين. الفاتحة. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك. عليك يا سيدنا وحبيبنا. عليك يا خير خلق الله. عليك يا سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا. عليك يا خير خلق الله. عليك يا خير خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك. عليك يا من بطيبة أسكنك الله. عليك يا من على البراق حملك الله. عليك يا رحمة وهدى ونورا. عليك يا من بالحسن والجمال. عليك يا من بالحسن والجمال والكمال كملك الله. الصلاة والسلام عليك. عليك يا من في السماء محمود وفي الأرض. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. قال الله تعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Have taqwa towards Allah subhanahu wa ta'ala by doing what He commands and avoiding what He forbids. It is only through taqwa that we find success in the hereafter. My dear brothers in Islam, if we were to be asked, do we truly love the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, we would answer yes without hesitation. In relation to this, today's sermon invites everyone here to reflect on the following question: how do we actually show our love? How do we actually show our love to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Do our actions prove that this love goes beyond just words? Respected brothers,
we show our love for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in different ways. Some work hard to practice his daily teachings, sunnah. Some love to recite qasidah or burdah in praise for him. Others try to reflect his teachings in how they speak and act. Whatever way we choose to show our love for him, let us keep doing it, so long as it stays within the boundaries of Islamic law. This sermon also intends to remind us that this love should be demonstrated everywhere, when we are alone, with our families, with classmates or colleagues, and even in public places. All of this is part of the Prophet's teachings and reflects the true spirit of Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah At-Tawbah verse 24, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Which means, say, O Muhammad, if your parents and children and siblings and spouses and extended family and the wealth you have acquired and the trade you fear will decline and the homes you cherish, if all these are more beloved to you than Allah and His Messenger and struggling in His way, then wait until Allah brings about His will. Allah does not guide the rebellious people. My brothers, this is a reminder from Allah that our love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam must be demonstrated in real life. With this in mind, let us reflect on the three following reminders so that our love for him is proven through our actions and our way of life. Firstly, learn and practice his sunnah. Learn from a qualified and trustworthy teacher. Get to know and practice the Prophet's sunnah, because doing so will deepen our love for him. The more we practice it, the more we feel its beauty, and the more we'll want to discover and practice other parts of his teachings in our daily lives. Secondly, loving the Prophet through action is a responsibility. Remember the Prophet's warning that those with knowledge will be questioned on the day of judgment about what they did with that knowledge, narrated by Imam At-Tirmidhi. This reminds us that every teaching we learn and every lesson we take from the Prophet's life story is a trust we will be held accountable for. Being aware of this responsibility builds discipline, helping us keep following his example in every part of our lives. Thirdly, start with small steps and stay consistent. Dear congregation, true love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam must be shown through action. We can start with small acts of sunnah practiced consistently
until they become part of our daily life, like saying Bismillah before doing something good. The Prophet ﷺ said, which means the deed most loved by Allah is the one done consistently, even if it is small. Narrated by Imam Al-Bukhari and Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Through this sermon, we now understand that answering the question, do we truly love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, requires a complete journey from love felt in the heart, expressed in words, and then followed through with action and practice. So, as we leave this mosque today, let us resolve to bring one small sunnah to life, even something as simple as smiling more often or treating one another kindly. To close, and in the spirit of the birth month of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the month of loving the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I end today's sermon with a hadith narrated by Imam Ibn Hibban. Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha once heard the Prophet make this prayer, which means, O Allah, forgive Aisha for all her past and future sins, those done openly and those hidden, the small and the big. Hearing this prayer, Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha felt very happy. The Prophet then said to her, are you happy hearing my prayer just now, O Aisha? Know that this is my prayer for my followers, for my ummah in every prayer. So let us take this opportunity to practice this prayer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a sign of our love for him. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who truly love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and may Allah subhanahu wa ta'ala gather us together with him sallallahu alaihi wasallam in his paradise insha'Allah. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله